najstarija crkva našeg kraja, posvećena Svetom Uspenju Presvete Bogorodice. Stara je 500 godina. Prvi put se u pisanim izvorima pominje 1528. godine i u toku svog istorijskog bivanja više puta je paljena i obnavljana. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Jeszcze molim se upokojni duši preminulim članovima udruženja Pati Živojinoviću, Žarku Vidoviću, Milici Stojadinović, Ranku Žeravici, Milutinu Damjanoviću, Dušanu Bošnjaku, Dragoslavu Laziću. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Želim da pozdravim pre svega drage goste koji su došli na našu skupštinu, dvojicu predsjednika bratskih udruženja, udruženja Kragujevčana i udruženja Čačana, Kraljevčana, pardon, ja Čačana, malo čas. Čačana i Čečena. Da gledam u gospodina Anđelića. Pozdravljam naše drage krivačanke i krivačane i ako mi dozvolite malo zadovoljstvo, posebno pozdravljam ansambl Gledanice koji nam se danas pridružio. Stanko Stojiljković je imao niz predavanja, najpre predstavljanje svojih knjiga Srbija od Šangaja. Stanko Stojiljković je dao i natrag, dao značajan doprinos ulasku Beogradskog univerziteta na Šangajsku listu, održao je predavanje o Nikoli Tesli i dao značajan doprinos radu našeg udruženja. Jelena Božović je održala predavanje vezano za cevni istraživanje u CERN-u. Laura Barna je održala niz manifestacija u okviru programa ova Isidora nas sluša. Milan Dimitrijević je održao jedno vrlo interesantno uvodno predavanje. Snežana Jandrlić-Momčilović je pristupno predavanje vrlo lepo održala. Jelena Mila je imala jedan niz aktivnosti i ovako možemo da se ponosimo da su te njene aktivnosti doprinele širenju naše srpske kulture u granicama izvan Srbije, možda više nego celo Ministarstvo za dijasporu i Ministarstvo inostranih dela Srbije. Stvarno impozantan opus. Što se tiče nagrada i priznanja, pa ja mislim da je krajnje vreme da otvorimo kancelariju za ordenje i Stanka Stojiljkovića da imenujemo za šefa te kancelarije, jer svake godine nekoliko naših članova dobije najuglednije državne nagrade, a mi ih kao udruženje i kao članovi Srpskog krivaka prijavljujemo. Profesor Radmilo Rončević je poslao informaciju da je postao član uredništva uglednog medicinskog časopisa World Journal of Theory Research Updates. Profesor Rajko Bukvić je postao počasni član Novgorodskog inženjersko-ekonomskog univerziteta u Rusiji, državnog univerziteta, vrlo uglednog, i to je za sve nas velika počast. Miroslav Lazanski je poslao, znači naš član i laureat naše nagrade, postao poslanik, narodni poslanik, i to je praktično prvi narodni poslanik iz redova Srpskog krivaka. Kako stvari stoje, verovatno će imati i prvog ministra iz redova Srpskog krivaka. Evo, to je ukratko ono najkraće što sam ja mogao da vam predstavim rezultate rada Udruženja Srpskih krivaka u narednom periodu. Mislim da smo radili mnogo, da ministar kulture i ministar nauke ovakve rezultate predstavljaju, ja mislim, čak i za veće države nego što je Srbija, da bi se oni ovakvim rezultatima mogli podičiti. Tako da, eto, to je ono što sam ja kao rezultat ovog našeg ovogodišnjeg rada imao da vam predstavim. Na predlog
upravnog odbora za predsjednika Skupštine Srpskog Krivaka predložen je dosadašnji predsjednik profesor dr. Božidar Radenković. Ko je za, ko je protiv? Vi ste za, dobro. Za predsjednicu upravnog odbora predložena je profesor dr. Zorica Milanović, dama koja sedi pokraj mene. Bravo, Zorica. Ona je bila do sada zamjenica i taj posao odlično radi. Za njenu zamjenicu predložena je docent dr. Zorica Bogdanović, koja je trenutno u Beču na naučnom skupu. Za predsjednika naučnog kluba predložen je profesor dr. Branislav Jovanić. Ko je za? Ima li protiv? Ima li uzdržanih? Nema. Za predsjednika kulturnog kluba predložen je profesor dr. Dragan Adenović. Ko je za? Ko je protiv? Za predsjednika sportskog kluba predložen je Bratislav Bata Đorđević. Ko je za? Za predsjednika žirija za dodjelu godišnje nagrade Srpski Krivak predložen sam ja. Ko je za? Ima li protiv? Uzdržanih nema. Novo sedište udruženja predloženo na upravnom odboru da bude ulica Rudo 3/171 Beograd. Da li ste saglasni sa tim? Ja imam predlog jedan. Može? Kako da ne? Pa da, mi smo im već uputili prošle godine, čini mi se, ne prošli put kad su bile sa nama, poziv, apsolutno da je Božo rekao da bi bilo 50-50%, evo sada javni poziv da sve gledanice postanu članice Srpskog Krivaka. Kliker je neprofitna organizacija koja ima prava da prihoduje, odnosno da se ubace, da tako kažem, na raznim načinima, da se ubaci do 8 miliona dinara u toku godine, a pošto mi imamo mogućnosti i potrebu upravo da imamo još 8 miliona recimo i mi želimo upravo tako da tim klikerčićem sa istom idejom kao i što Kliker radi, da je osnujemo i da praktično omogućimo još više toj deci tih materijalnih sredstava koji su sigurno potrebni za ta velika putovanja i sve ostalo, a oni nam vraćaju time da su sigurno jedna od najznačajnijih, ne škola u Srbiji, nego upravo jedna od najznačajnijih takmičarskih ekipa. Ako mi to poredimo malo sa sportom, ja sam sportski čovek, lično mislim da su oni u vrhu svih sportskih takmičarskih svetskih rezultata sa donošenjem tih olimpijskih medalja, zlatnih medalja sa svetskih šampionata, olimpijskih igara, balkanskih šampionata i tako dalje. Sva ova lepota umetničkog sadržaja, muzičkog pre svega, i ove doskočice Pecine su ono što je blisko ovom našem kulturnom klubu. Ali dozvolite da nekakvu integralnu liniju onoga što se dešava u Srpskom Krivaku ja pokušam da odredim. Srpski Krivak liči na vladu ministara, ne na vladu ministarstava, već vladu ministara. Ima 4 uslovno ministarstva, to je Ministarstvo za kulturu, nauku, privredu i 4. Molim? Koji je 5? I sport, dakle nema 5. Pošto sada je vrlo veliki broj članova
baš upravo u ovom klubu kulturnom klubu, da svi razmislite, ne samo iz kulturnog kluba, nego da baš svi razmislite kako možemo sinhronizovati naše aktivnosti. To je nekakva ključna reč koja bi trebala da bude zajednički imenitelj onome što u ta naša 4 ministarstva mi radimo i možda ćemo, ukoliko budemo stvarno odredili neku moguću sinhronizaciju, biti dobar primer i da se u ovim velikim institucijama koje se zovu recimo Vlada Srbije vidi kako je moguće funkcionisati sa malim brojem izvršnih funkcija, a da rezultati budu dobri. Mi smo nekada, kad smo se prvi put sastali, govorili o tome da krenemo da tragamo za vodenicama, potocima, šumama, ne znam ja čime. Ovo je jedan od retkih, da kažemo, bilo je tu pokušaja izleta i svega toga, ali organizovanog upoznavanja Srbije. I to organizovano upoznavanje Srbije podrazumeva sve ovo što je inače Krivak. S tim što smo pomalo krenuli u elitizam, pa smo zaboravili da smo upravo odavde potekli, evo iz ovih prostora ovde. Dajte da se vratimo i da budemo ono što je naš znak, da budemo pod plaštom do kukuruza. To bi bila prva stvar i druga stvar i nema. Hvala. Ja imam ideju jednu, a sada na vama je ako hoćete da nas podržite u svemu tome, pošto je nama u interesu da što pre profunkcionišemo kao udruženje, da udruženje Krivak stane iza našeg udruženja i da bude jedan od članova, odnosno jedan od osnivača. Ništa, sa velikim zadovoljstvom ja predlažem da se Krivak pridruži, a ja nudim logističku podršku, pošto sam u APR-u, tako da... Eto, hvala. Predlog se stavlja na glasanje, molim ko je za. Evo, jesme za. Jeste lepo sve ovo što mi radimo i to su veliki uspesi, ali mi nismo dovoljno afirmisani u javnosti. Ako nismo dovoljno afirmisani u javnosti, onda imamo i teške uslove za delanje. A trebali da delajemo po principu, ono kao što su pričali naši stari koji su stvarili Srbiju, a ta njihova bila ideja sve za slavu i polzu roda i otečestva. Mi, nažalost, takve uslove nemamo. Drugi deluju na suprotno polzi roda i otečestva, pa je veliki Nikola Velimirović često govorio, Srbiju su stvarali veliki ljudi iz malih kuća, a rušili mali ljudi iz velikih kuća. Već skoro 2 veka mali ljudi iz velikih kuća ruše i našu Srbiju i našu naciju. Nas ima 160 i ja ću gledati da ispred sportskog kluba, zajedno sa upravnim odborom, predložim mere. Ta mera će biti da uvedemo dan kulture, jedan puta godišnje, a kasnije možda i više, dan kulture i sporta. Taj dan kulture mora da bude isti kao ovaj. Peca me postakao na to razmišljanje, isti kao ovaj. Krenemo lepo, neku destinaciju, obezbedimo dobrom organizacijom i sve ostalo i toliko kulturnih stvari možemo da priuštimo sami sebi, da to bude stvarno pravi festival, a toliko sportskih delatnosti možemo opet da priuštimo sami sebi, znači ne samo da imamo svečani ručak i tako dalje, to će biti nešto sasvim drugojačije, nego da upravo kretanje određene discipline koje ćemo mi osmisliti i tako dalje, tako da nam taj dan prođe u rekreativnim aktivnostima. I ja bi insistirao upravo na tome, mi imamo dvojicu ljudi koji su vrsni specijalisti, predsednik Planinarskog saveza Boris i sekretar Denis, koji imaju takve programe da je to nešto neverovatno, razumete, koji su prihvatljivi upravo za sve članove Krivaka i mi moramo da se što više približimo upravo od Planinarskom savezu Srbije iz prostog razloga što 100 ture, ne samo od jedan dan, kao što oni predlažu nama, nego 100 ture kojima može lepo da se provede i možda čak i godišnji odmor i tako dalje i tako dalje. Prenosim vam pozdrave Kraljevčana i družeći se sa vama, bilo mi je uvek prijatno i prijatno mi i sada i nisam samo čekao da budem pozvan na Skupštinu, nego sam umeđu vremenu i ja nešto delovo u smislu tog vašeg naziva, našeg naziva, Srpski Krivak. Ja podržavam
i najviše se družim sa Pecom, a podržavam taj izvorni cilj koji je bio, a to je taj propagiranje našeg srpskog izvornog, među mnogim stvarima i taj srpski krivak. Opet razmišljajući o krivaku, svuda gde sam se kretao, u Lijonu i sada na sajmu u Šangaju, sajmu pekarstva, naleteh na ovako nešto slično, mislim isto 8 reda, samo što nije belo, nego crno. I ja tad pokušah da saznam šta je to, pokušah da otmem to, da ponesem, da donesem. Nisu mi dozvolili, nego sam jedino uspeo da nakrunim jedno 10 komada. Ovde je propagandni materijal, a to nije o tom njihovom krivaku, ali je adresa gde se može dobiti svaka informacija o tome kako se uzgaja i kako može da se on umnoži. Oni tvrde da može da se umnoži i u Evropi ova vrsta krivaka, pa bi bilo interesantno kombinovati crno i belo. Ja ću to predsjedniku predati, a on neka vidi. Da se obavestim, i to piše na sajtu krivaka, gospodine Novakoviću, među vrstama srpskog krivaka postoji krivaci sa ljubičastim, sa crnim zrnom, postoje u banci gena u Zemun polju, čisto informacije radi. Ja sam naime već nekoliko puta tamo organizovao nekoliko predavanja, tribine, to su obično bilo po 4-5 predavanja i obećao sam im da ću održati i ove godine, odnosno organizovati 2, a 2 na proleće. A sad bi se to uklopilo u okviru srpskog krivaka da ide, a ne više ovako i onako, pošto više nisam na stomatološkom fakultetu, nego znači sad ja to radim poluprivatno, odnosno ime srpskog krivaka, i uklopit će se, mislim se, u sekciju, odnosno u klub zdravstveni koji predloži profesor Rončević. To sam već najavio njima, i sa Milenkom Todorovićem, koji je zadužen kod njih za takve aktivnosti, već imam dogovor. Hvala. Vi ste govorili, ali niko nije baš bio tako precizan, a kako izvršiti veći uticaj ovog društva na okruženje iz oblasti u kojima su članovi ovde jaki, reprezentativni, mogu da utiču na to. Ja, budući da se bavim na više strana sa ovim nevladinim organizacijama ili udruženjima, u prilici sam da pratim to što se pojavljuje na sajtovima i naročito ono što objavljuje Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom. To je vladin organ za saradnju sa civilnim društvom. Tu je došao sad jedan mladi čovjek, Stefanović, još uvek je vršilac dužnosti, ali vrlo često imate tamo molbu, zahtev da se daju mišljenja za pojedine projekte, strategije razvoja, za pojedine oblasti. Mislim da svi mi skupa iz ovog civilnog sektora, ako izuzmemo onaj drugi deo civilnog sektora koji agresivno nameće svoje mišljenje, da li samostalno ili nesamostalno, neću u to da ulazim, ali mi koji se okupljamo ovako na jednoj dobrovoljnoj bazi, udružujući svoje znanje, umenje, energiju, mislim da se nedovoljno uključujemo u ovu priču, a onda posle kažemo, evo profesor s pravom kaže, pazite, u zdravstvu, kakva je situacija. Kad se postavlja pitanje kako da krivak dobije veću ekspoziciju javnosti, mislim da je to vrlo jednostavno, a čudi me da se to tako komplikovano posmatra. Ovde su pojedinci u krivaku vrlo poznati ljudi i vrlo vredni ljudi, a mislim da je poenta u tome, pre svega pretpostavljam, a koliko iz priloženog vidim, da je osnovna stvar ljubav prema Srbiji, a onda i neka ljubav i jedno razumevanje i podrška među nama. Samo to nam je potrebno, nama ne treba ništa drugo. Sve imamo. Vostani Srbije, vostani carice, i daj čadom tvojim vide tvoje lice. Obrati serca ih i očesa nase, i daj njima čuti slatke tvoje glase.
Vostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sada se probudi i Srblje vozbudi. Ti vozdvigni tvoju carsku glavu gore, da te opet pozna i zemlja i more. Pokaži Evropi tvoje krasno lice, svetlo i veselo kako vid danice. Vostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sada se probudi i Srblje vozbudi.